Kadang ya kisngi kipor kijinga lekai haga jela kalanang kiu lakade haga football, basketball, cricket bat kiwe Henry haga kenti bamenta kijinga lekai ya kun kti kebalatip ka arm wrestling kala sedang shisha ban mi pau. Haga bede bagijinga lekai arm wrestling kalong gijing sarong ni gajala baru akawe ba we usam larang ba ubade upulit MLP ubala yok khur bun kita kema haga jinga kun kti. Ula syajit sendan manong undong yalam ya kekenhun ya kun kti gari India Hagajiya kun ya ka IFA World Arm Wrestling Championship arja pisau kaban long ha Moldova kaban sedang naduk ka khatsan tarik nailar balban penkut pat haka arsan tarik nailar arja pisau uni usam larang ba ubade upulit kejela ubatri menta hari boy district udah sedang ya kini gejing lek kai kilan met lingba ukpa jong u uba FT sun bam kwai hadwar ublei da ka seng artat ya ka power gym club kabade kejaka kilan met bat ajing hika yiki khna samla bat rangba Kamtam kibadan jingduna haki dekat men hak bede bat ka arm wrestling. Ngai dia hoi ngadan apa ka police department sama long ngai play ya ka department dulu nama ba. Di lepas department ni ngarang masa yo bat krek dia om tengah dia rupangan yo krek ni kena jong ru nama ba police department yang ada kila ai ya kapor dengan krek dengan por dengan practice kamtam ya gari boy police I play you SP jong Jakwal sir IPS aku jori ki arai ki aro jungi apa anong po te kamtam eudan ki na po kanni katung ki welwisher di playerap ini na po support te apa de meta department da ka pa yang aru pakhapi ngali next step kumbucho kana ngali next step ngali train master nanish nang po dengan lawan nanti ngapa dia pada tiap headquarter dari headquarter ngam jusong ira apoi ngabeli ngapa khat kena ong ni dah mundam don mangati kena kan me petes bara don ni mangapa ngayo pe dile di ong ka e bayangan dia bangan yu bangan bati ka por tambah ngam sim you know nama ba nga divide dari dia di ka por mentaru nga Katadon so kanina dep na ka World Championship upana August upana September ngidan so ka All India Police. The All India Police balapan form bangin di represent di mga i Kongwanda na po ka 6 Battalion. The Ibarich man dotrong idan po SB. The kini langut mangilangut balapan form ban li ako nam takatuka All India Police. Balap no masa nam create jumpa create nam takani All India Police along bak kreat sementara ini ya kawal mama setiap kawal ngali sa oleh polis tarau ngai ladi ngalap kreat benda do mentang ngai ladi ngamju manong ngamju pep ban practice ngapep practice ngadi setengah kapur bam lanj bun kam sisa kemur hakasin setiap tak sisin dengan pep ada advice teh ngapun banga practice beli dia maka orang beri ada pitestom mesin tu so usai kalau ada pijak tu betul so tu usai ngai ladi banga tu bang tengah high trading kena ila dinga ngaduna practice wat sendir tentang mere-mere ngasong aja ngalakai mere-mere namang amyo por ba mondi tu satria ngangle jadi ngabun ngalakai sendi ngalakai habanda bun depan Klub yang ada mensua pen lingkong dang ngadang hau gitu seni mensua ingat tu sekolah ngadang duna lagi kena te ngal tu sekolah ngalamun dia ipa nang don ko ngalamun dia ipa misah yang ba onung dia kena ka nama basin kasi kena ka amsin kena ka sab pidon kan sa poi na PFP na Asia te mga sutho pa dia ba kai ba ipa misua long pastu bila dia ngadon hai mentaru te ikna banga train hadu mentatil dia hadu menta nasional East Kasi Hills ngadon kumba South Hong di student jaman ke
dia beridet pergi cakap laka jangan ni dia ngabu lah siapa mairang belum sokro sateru student jangan kita sokong tu begitu pakai siwan sisin siteo lah ni si cipna siwan sini si ada ni tengah sili mairang lu masih ai coaching iki bade bentar juga di disabled category pat ngadon kumba sau sangun ngadon ki student jangan keba pergi long special level from lah sekolah from lah keren temensuan kongru bajinjah apa yang abangan train iki nama ba ngapai kidi beri batang mengajak apa yang abang ikai iki nama ba kidi beri habsui action te ngangongan le kumno iki gitu setuan mangakwa apa ngai bagi terang akwa ba makin bilang semua muslim te hadin kan katu idon jongru keyboard palian Alex lingdo hadin mai lalu Shanbo ban Shantirang kini di special ber kini hikayah yang aban le sign language teman tapar kam simjik yang abangan train kini ma boleh ngarung nang naki ngarung nang katuka sign language naki tekamun ni hikayah along ba hikayah markeliang naka klub ko jungi de nadu mensua hadu mentai ko musuka mde bawa keren sarong keren klub nadu mensua hadu mentai ki ke top team bun marak de ka power gym club nadu ko power pa de hadu nawa de ko power jangaru mentaru de nanya kadiru ka state championship ru ka power gym New York ka best arm wrestling club in Meghalaya de kata kalau main go play ba Aisyah ka sab bagan jo untuk mi ki star player dari pakai state champion national player nani apa ko iur ka bon apa power gym club ni dari represent tewar kumjur ka world championship ka Asian championship mata kadang suka ka pro panjali meneng orang yo ko message ba i seni simply la select apa ka pro panjali pada view upgrade kali dia usually berakhir upgrade kali di sini basically kita kermen show dan so ID kemen sabong but Iwanda kini saya tempat out tak teknologi tengah ngadwai boleh bah kini rukin dan lang hakatuka PPL kong ngar sampai berkata bah ki select ka Buffy Committee Buffy People's Arm Wrestling Federation India presiden kedika Bollywood actress Priti Jingyani baru general secretary du Lakshman Bandari te menen ngapoi ka message ka ngapoi ka phone ba na select kum tau team captain ng India te ka jisa ka hiya nga bangan long tau team captain India bangan tola tadi hasil long man kam das ngoper nan guide ring sekna kam sabag long up guide lang e baro ki
di state pakai di Punjab Haryana berkot kita nampak apa kita kacang pekre jonga balik dari state malah pekre mahal dia tu so kau itu dia ki student juga jonga Irish abang Starina di Haryana Margaret Pathau seni basically yakini hibuat palia yakini orang train bhai te kasam sama ko sama Jerong Pat kan juga jadi storm jadi ini kena kalau jadi storm tu saya beri ya kan ni World Championship kementar kan peluang po Europe po Moldova karena mentah unu toyo mentah ngilami okey kat don di mi kan tarik don mi kat tarik nak kalian juga tolong dapat ngiga sen ngilai persang hi punya wat lat aldina po sports department ni panjerap te kalau sports department kalau ai commitment akan nyerap tambah long ada mentalong kampat ai any information kan nu kan ai berlanu kan ai te ngaruh nak kalian juga ngak kerpat urit nomor ba ngamti bang kalau ka kadi ka amsting hi hapok ka jela jongi am lawan rak medal teng sadu Syawal aduh nu ko sistem ada ajar kuar ajar apply dong didiki amsting atlet si berlawan paunam ya ka jela jongi te ngasu kerpat ya ka government ba kam speed up lah ya ka sponsorship ka section jongi nama ba ka jumlah accept sadu Syawal Moldova ka akhirnya pun lebih nak sudah kita sekarang besar kita hingga kerpat berhubungan ban kira belum hidup.